salkın küzlerimizni жылытыр için, karangı tünlerimizni yaktı iter için, 65 yıl elek, yaktı dünyaga tuğan kadirli turmuş ipteşim. Süykli enkeyimiz, yaratkan ebekeyimiz hem hürmetli kıdağıyımız, Fehime Yakup kızı Davidova'nı bugün ihlas kiliş kıtlap, in жылы tileklerimizni gine jitkirесimiz kile, dip yazganlar bizning tapşırığa turmuş ipteşi Kamil Maksutovich. Ulu Marat kilini güzel, ınıkları Danir hem Danis, kızı Milevşe Kiyevi Marsel, kıdağıları Ravil Rafaelevich hem Gülsüm İshakowna, Münir Rasimovich hem Damire Yakubovna. Süykli kişimiz Gadi Kristiyan gailesinde әтisi Yakup İslam ulu hem әнisi Sajide Alim kızının yaratkan balaları bulup yaktı dünyaga avaz salgan. Bala şaktan ok özünün tırışlığı bilen bar nersege irişirge eğrene. Mektepte uңышлы kiliş okup, gil aktivlik körsetip, bar türlü şaralarda da katnaşa. Bilimge susagan kız, başlap Semerkant, onlara Оренбург şäherinin pedagogия училищесында hüneri bilim ala. Kuluna diplomunu algan yaş bilgiç bularak, hizmet yolun İski Kulatk rayonu Yaңа Зеленая avulunda başlap jibere. Endi 1985 yıldan alıp, bugungi kunga kadar Orta Terişka avulunda hürmet etilgen terbiyeçi vazifasını ötü. Tırışlığı için türlü derecedeki paşot gramotları hem rahmet hatları bilen büleklengen. Emma onun için en beyeli bülek ol ata-analarının hem balalarının yaratığı. Şundan da kadirlerek bir zat yok deyol. Gımırı boyu biz ikimiz de bir tarmakta, balalarga bilim hem terbiye biri tarmağında işleybiz. Şunadır, bir-birimizin işin ne kadar ağır buluğun aşıktan aşık anlaybiz. İşinde de ağır buluğuna karamastan ul gailesi için her vakit жылылык çıganağı, yaktı kıyaş, yağımlılık hem mehabbet üzegi bula aldı. Üzünün tecrübesi, akıllı, tıynaklılığı, sabır buluğu arkasında gailebizin yaşayışını yemlendirip, mine indi distelegen yıllar, yaratkan hatın, gaziz eni bularak yaşap kile. Ulubuz Marat bizning için yaşav мәгънәбез buldu. Onun üsüp kilüğün de sizmedik diyerlik. Gailebizni yemlendirip, kızımız Milevşe tudu. İkisi de olar enileri için ölüp, can atıp yaşaylar. Bugün indi, ınıkları Danir hem Danis, ebekeylerinin kilülerin zarıgıp kütüp alalar. Sin, bizning için birden bir in kadirli ulu zat. Sin, her günlü көңіл жылылығы birişi, kileşekke ümit, nıklılık, tayanış buluğu örnegi. Kadirli biz, seni şuşu beyremin bilen ihlastan tebrikliybiz. Dileklerinin barı izgisin, barı yaktısın, şın көңілden sina yolluybız. Turmuş, kengliklerin inlegende par kanatım bulup, burşu meşakkatlerimni, şatlıklarımni bölüşüp yaşayışı. Benim için nazlı hatın, ulum hem kızım için kaygırtuşan eni bulgan yakın kişimnin юбилейі. Sağlığın nıklı, günlerin kıyaşlı, gımırın uzun, bәхетің mol bulsun. Her mezgilge kuanıp, mol turmuşta yaşa. Gaile bizning uşağın söndürme, gımır küzlerin de, kışların da birge karşılarga yazsın. Xuday ming'a seni böle gitken, amin sina yazgan tin yarın. Jitekleşip, ingni inge koyup, üte biz gımır yolların. Şuna da şıl rahmet aytıp yaşayım, yazmışıma seni birgenge. Nasip etsin Allah birgelikni gımır közlerine kirgende. Şerişin sulışını da sin bitirüşe, Söyülerinin şanlarına sin bitirüşe. Yüreğiminin yartı canı, yartısı sinde, şan jalası köngülünün bilemen minde. Kullarına bir kuluma, birge turmuşlarının vurma yolu
яши арта минем сиңа хисләрем. Минем өчен терәгемсин тормыш җилкәннән. Йөрәгемнең ярты җаным, яртысы синдән. Җан җылысы күңелеңнең беләмен миндән. Кулларыңны бир кулыма, бергә гомергә. Тормышларның барма юлын үтик без бергә. Таныштырды, кавыштырды безне мәхәббәт. Яннарымда булган өчен сиңа мең рәхмәт. Йөрәгемнең ярты җаным, яртысы синдән. Җан җылысы күңелеңнең беләмен миндән. Кулларыңны бир кулыма, бергә гомергә. Тормышларның барма юлын үтик без бергә. Кулларыңны бир кулыма, бергә гомергә. Тормышларның барма юлын үтик без бергә. Тормышларның барма юлын үтик без бергә. Дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәтүче. Үз җаны аша уздырып, күкрәк сөте белән иман иңдерүче әни. Без сырхаулап ятканда күкрәгенә кысып, җан җимешем, балам дип, чын күңелдән борчылучы әниебез. Син булмасаң, без оясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз сандугач кебек яшәр идек. Тормышыбызның яме дә, тәме дә булмас иде. Дөньядагы иң әйбәт, матур тормыш чәчәге, саф күңелле кеше һәм яраткан әниебез булганга Аллаһ Тәгаләгә чиксез рәхмәт. Бәхетеңнән күпләр көнләшерлек, һәр вакыт без булыйк янәшә. Каршы искән җилгә бирешмичә, шатлыкларга сөенеп мең яшә. Кайчан кайтсак, киң күңелле, каршылыйсың ачык йөз белән. Авырлыклар җиңеләеп китә синең әйткән җылы сүз белән. Юбилеең белән тәбриклибез, озын гомер теләп иң элек. Һәрбер көнең үтсен шатлык белән, бәхетләргә генә күмелеп. Хөрмәтле кодагыебыз, бүген дә без синең бәйрәмеңдә читтә калмаска ашыгабыз. Синең белән безне язмыш таныштыруга ихластан шатланабыз, чөнки синең шул кадәр күңелең бар кешегә дә ачык. Киң, мөнәсәбәтең ягымлы һәм гадел. Һәр вакыт җылы сүзең, тәмле ризыкларың белән каршылап, гел сөйләшергә сүз дә, теләк тә табып яшәгәнең өчен рәхмәт әйтәбез. Алда да Кодабыз белән бергә балаларыбызның бәхетләренә сөенеп яшәргә насыплар булсын. Юбилееңдә теләгебез иң мөһиме саулык. Шуннан да кадерлерәк нәрсә юк ул Кодагый. Кышак-кышак бүген сиңа китерәләр чәчәкләр. Без дә җыйдык бәйләм итеп Кодагыйга теләкләр. Иң мөһиме нык исәнлек, иң кадерле бит шулсы. Сау сәламәт, гел бәхетле, тик кадерлебез булсын. Хөрмәтле Фәһимә Якубовна, юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Biraz eğlengen dili var.
kıymetin, uçraşa bu